Just.
Maya payabak po kaya katamongan. Iyabetala po king panalangin, kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan da Rizardas at Luz Medina ating kayang pamilya. Imelda at Clifford Ray Umali. Tony at Rose Gopez ating kayang pamilya. Jaime at Adena David ating kayang pamilya. Lisa, Kate at Ram. Villa Villarais ating kayang pamilya. Joseph at Mardy Garcia. Lina Toledano ating kayang pamilya. Lizzie Viray ating kayang pamilya. Marilu Pasyon ating kayang pamilya. Mila Bukad ating kayang pamilya. Vanji Canlas ating kayang pamilya. Minerva Miranda ating kayang pamilya. Early Estandarte ating kayang pamilya. Odi Carlos ating kayang pamilya. Marisa Roque ating kayang pamilya. Ding Sumba Friends of St. Jude at ding Lectors and Commentators Guild. Para king special na intentiones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma ting kayang pamilya, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Kervin Neil Garcia, Denean Anika Navarro, Andrea Apostol, Zarina at Patricia Foronda, Romel, Lori at Rashid Medina, Jason Balagtas, Jefferson at Pamela Gomez, at ding Finding Good Everyday by Kido. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Apangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Nora Miranda de Dote, Bernard Reyes, Anthony Arzadon, Cesar de Jesus, Martin Gerd Ranstent Bondok, Jaden Isabel Gomez, Francis Charpentier, at ding sablang kapatid ama sakit. Para king pamanantabet proteksyon ng banalay espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma at Andrea. At para king alangang kapainawan daring kapatad tang Meyang Ubie de Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Rosette, Virgilio, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lay, Federico, Maria Remalin, Mario, Carlita, Adela, Reynaldo, Edgardo, Abelardo, Elena, Avelino, Angelito, Roberto, Domingo, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio.
Kilagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing ginumantabeya ke kayo. At keka Pagmulantaya po ing bayong panahon ning Adbyento, ing maragul ng dake ning yato makaluklukya king dalumdum ning danop, kasakitan at kalupitan. Makanyan man nung balayan na katamo ning Dios, manatili yake katamo, ing alangkupas a kapanaligan, kinging katutuan at kayapan magwagiya. Uling paniwalan tamo, king i Kristong ke katanggino di natang ne at mabiyaya busal tamo. Magkapilit tamo, balo tamong masakit yung dalan, tapos tinggino kaya betayat nga nang sasabi, umeko kaya beko, sumuyong kaya beko, lugod kaya beko, at ibiye, idake, ingke kong sarili kaya beko, at may pakayapan kayo, ating Santa Iglesia, at ing yato, may pakayapan niya. Sindihan tayo pong ini, ing mumunang kandila ning Adbyento, ing kandila ning kapanayan. Kapang sisindihan tayo ing kandila ning kapanayan, panalangin tamo na ing Diyos, di na nakatamong grasya, ban misundo king katamong pag-asa. Busal ning yato, adakal marukabalita, manano na sanang ing Diyos yang magdatila, antimong pag-asa, antimong kapanayan tamo. Kaluguran kong kapatad, sukat tang bawasan ing katang pamaki, ing katang pamikasala, at pasulungan ing katamong lugod. Adwan tamo ing kapatawaran ning Diyos, at ning metong at metong. Ginong Jesus di natangkabusal mi, bangawan mo keng bayo mong balayan, ayating kapanaligan, at masuyong lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, pagnasan meng lalangan kaya bemi, ing metong amip mi pasik na nga na iglesia, at ing metong abayong yato, anong nu, ing katapatan at katuliran, ela amanong alanglaman, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, pagnasan mo keng parating makasadya, at ating kamalayan karing sarili ming pamangailangan, ing karing aliwa, at ing king yato, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, midala tamongan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, pagimbutan da ring puso mi, ing palining kekang lugod, at pagdulapan da ring kaisipan mi, ing sala ning kekang amano. Palablaban mo ing kawami kang Kristong kekaming talapagligtas, at ipagkalob mo ing sikanan, sumulong king lugod, baning mo nagning kayang panyatang, dasna na king magsaya arapana, at matulang tanggap king sala ning kayang katutuan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo at makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Nga na ning ginukanako, daratang na ing panahon, nung kapilan ko tuparan ing pangako ko, karing memalen ning Israel at Huda. At king panahon na ita, paltokeng maribat kang David, ing metong abanal lausbong. Daptanan ning ngaring ita, ing mayap,
ating makatuliran king mabilog a bansa. Miligtas la ring memalaning Huda at Jerusalem, at mibiyabyela king alang panganib. Ing syudad mayaw siyang, makatuliran niya ing kaya kaming Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan, ulitan taya po. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Gino, kako iturumos rin kekang dalan. Iturumo la kako rin kekang tuntunan. Iturumo ko at tayran, king kekang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Mayapya ing Gino at makatuliran. Tuturune ing tune dalan, karing makasalanan, daralano ring mapagpakumbaba king dalan ning katuliran. Karela, tuturune ing tune dalan. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Ding sablang dalan ning Gino, katapatan la at para karetang tutupad king kayang tipan at kautusan. Kalugurano ning Gino, ring kaya maminto, at karela pabalo ng kayang kasunduan. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonica. Mananuna sanang paragulana at palablaban ning Gino, ingke kayong lugod, king metong at karing sablang tao. Antimo ing lugod mi kaya kayo. King antikaniting paralan, pasik na nga nakolog, bang manatiling ganap, at alang kapintasan king arapan, ning kakatang Diyos sa tigpa, ang gaking panyatang ng pasibayo, ning kakatamong Ginong Yesus, kambering sablang pinili na. At ngeni kapatad, king uli ning Ginong Yesus, awsan mi ing kaya kayong kapanandaman, king laluyusan ng pagkapilitan ngeni, ing mibyebye kayong kalugod-lugod. Ing pamibyebye asukat yung tuntunan, agpang kingabaluyo kaya kami, bang maging kawili-wili kayo, king Diyos. Uling baluyo la ring turo, ay ba't king Ginong Yesus, kaya kaming tiro, kaya kayo. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos, parangalan tayo pong ining mayap a balita.
Itangan po. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, inglugod mong ekukupas, saupan saupan mo kaya sana at iligtas. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaringkay ang alagad, mi kayating palatandanan king aldo, king bulan at karing batuin, ding bansa ket iking yato, mga gulula at malito, uli niya ning dayat malat at ningalun. Mga bungsula ring tao king takot, at king pamisip da, karing bage, mga palyari king yato. Uling mayugunla, at milisya ladalan ding planeta, at ding aliwa pambage king banwa. King panauna ita, akit deng daratang inganak ning tao, busal na ning biga, kambe ning maragol akayo payan, at kamalan. Kabud magmula nung mga palyari reting bage, tumula kayo, uling malapit na ing pangaligtasyo. Mingat kayo, eyo paboren ing mipasoso kayo king katakawan at pamaglasing, at eko paibalisa king pamanintun kabiyayan. Magkangdasnan ako ning aldoyta, ay eko makasadya. Uling datang ya ing aldoyta, king era piadyan, ding sablang tao king mabilugayato. Inya magsaya kayo, magsadya kayo king balang oras, manalangin alang patugot, ban mikasikanan kayo, at aligtasyo ing sablang mga palyari, at ban makayarap kayo king anak ning tao. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Inya magsadya kayo king balang oras. Magrasya nga bak po kay kayungan. Happy New Year po. Huling bayo ne naman, ing kay katamong kalendaryo king Santa Iglesia, yarine itang lumang kalendaryo ing Cycle B, Year 2, tsuta na pong ini king Cycle C, Year 1. Potang ating okasyon, alimbawa, birthday, ewari pagsadyan taya. Maralas tatandanan tala. Lalong-lalo na potang birthday do den kay katang pamilya, kaluguran, oreng maulagang tao kay katamo. Pero neng kay, king nano mangsangkan, alimbawa siguro bisita mo, dakal tanggagawan, dening importante ngaldo, neng kaya kakalingwan tala. Atin tapang paralan, o iting masanting namang gawan, ating paralan, ban kanita makatagal tamo. Nano ita? Belated greeting. Eware, potang may kakalingwan tamo, belated happy birthday nga tamo. O kaya belated happy anniversary. O kaya siguro belated Merry Christmas. Ne? Pero agyang makananumeng pakayo mo at pekasanting ing belated greeting mo, medyo makarine pamurin. Uling metong mo ing katutuan na sasabyan. May kakalingwan ka.
o itong punto na. Akalingwan me ing special day ning kaluguran mo o ning pamilya mo. Minsan king seminaryo, uli nga kalingwan king ginrit itang meto nga pari, king birthday na, belated happy birthday ko kaya. Among belated happy birthday po nga ko. At may kibat ya ka na ako nga na, it's not sincere nga na. Kanututo. Bakit? Uling ping nung tune ping mag-greet ka, nung tune meng babatian ining mikiokasyon, sukat pin ing tandanan me itang maulagang aldo. Kaniting Domingo, pagmulantane naman ing pamaglakbeta mo king panahon ning Adbyento. At kaniting panahon, paganakanan ning Ginoo kay katamo, naburi ing belated. Ing mas buri na ning Diyos, yapin itang advance approach. Naburi ing belated, buri na itang advance approach. Mag-advance greeting tamo neng kareng okasyon o kareng tao, ban ipakit tamong muna, talaga nga tatandanan tala, din kay katamong kaluguran. At kadwa, ban ipakit tamo itang excitement tamo, ketang okasyon ning biedareng tao. Eko po balo neng kay kagawan niyo mo naman, lalong-lalo na ring kayanakan, potang ating niki birthday kareng karelang pamilya o kaya naman kareng kaluguran, panayan de ng alas 12, ban kanita mag-greet la, burida eksakto, lungubya itang message da, ketang kaluguran. At di ka namang makatanggap kanita, akit may oras, aba, ing kaluguran ko, pigsadyana. Migpuyat ya, ban kanita i-greet na ako mo. Ing panahon ng Adbyento, panahon niyang manaya. Ing panahon ng Adbyento, panahon niyang pamagsadya. King metong amaulang okasyon ning biyaning tao, inyaagyang king Ebanghelyo, paganakana naman ni nga pong Ginoo, ing ulagana, ning pamagsadya. Emo king darata nga Pasko, ning December 25, no may git, ing kapag sadyan tamo kitangaw santang parusiya, itang second coming, ing kadwa ng panyatang ni nga pong Ginoo. Anya pinsukat dening dimdam tang Ebanghelyo, babye, bage, katatakutan, nune metong yang paganaka, ning kapagsadyan. Kapagsadyan emo king Pasko, nune may git kapagsadyan, ketang panyatang ng kadwa, ni nga pong Ginoo. Dapoting kutang siguro, kapilan yawari, daratang nga pong Ginoo. Kapilan wari itangaw sandang parusiya, the second coming. Waling pakibat, only God knows. Alang makibalo ni numan, maliban mo, king Diosib pa. Inyakabang maninaya tamo, imbes na negatibo yung paglalawe tamo, imbes na mapapraning tamo kareng dimdam tang Ebanghelyo, imbes na tumakot tamo, imbes na mag-overthink tamo, king panyatang akikatamong paninayan, lawenta niya mo itang mas positibo, itang mas exciting king pamaninaya. Nano yawari ing kapanayan, nano wari ing karanasan ning manaya. Muna, ing manaya, mamaglalaweya. To wait is also to watch. Ing manaya, mamaglalaweya. Minsang Adbyento, king sermon ng Cardinal Newman, John Henry Cardinal Newman, nga nang migsalita, we are not simply to wait, but to watch. We are not simply to believe, but to watch. We are not simply to love, but to watch. O itong sinabi na, to wait and to watch. Manaya at maglalawe king panyatang ning Ginoo. O yan kano ing karakter na ning Christian waiting. Eka makamula lang maninaya, eka mo makamula king ala,
but vigilantly watching. Alisto kang maglalawe, alisto kang magbante. Lawen yu, agyang kenipong Ebanghelyo, makanini mo naman ing mumunang panabili ng Yesus karingalagad na. Nga na, kabang manaya kayo, maglalawe kayo, uling mikayating palatandanan king aldo, king bulan at king batuin. Ding bansa nga na, mga gulula, mayugunla, milisyala, king dalan ding planeta, at dingaliwa pang bage, king banwa. Ingkutang, o ba't kailangan ning maglalawe lapamo kabang manayala? Ing pakibat uling kareti tala abalo nung malapit neping datang ingapong Ginoo. Anya nga ng tinuglong king Ebanghelyo, king panahon na ita, akit yang daratanging tao, busal na ning biga, kambening maragul, akayupayan at kamalan. So, nakatamo tatakutan ni nga pong Ginoo, anya sinabi no retang maguluyeng yato, ding planeta milisyala, mayon, ating dilubyo, ali. Buri nakatamong maging aware kareni, lawen tala reni, uling deniring tanda, nung kapilan niya, akit tayeng Diyos, papalapit ne, king kaligtasan. Kabud magmula na kong mga palyari reting bagay nga ng Yesus, tumula kayo, uling malapit na ing pamagligtas yo. Tutupin kapatad, karing tanda, dakal tamong malyaring abitasa. Karing tanda, dakal tamong malyaring abitasa. Inyang ining panauning Adviento, kabang pagsadyan tayong Pasko, ating parusiya ni nga pong Ginoo, tamo mo kabud manaya, nune maglalawe tapa karing tanda ning panyatang na. Ingkutang nanuwari ing sukat tang lawen. So kabang maninaya tamo, mamaglalawe tamo. Pero nano pinuwari ing sukat tamong lawen at bantayan. Antimong kaduang punto, lawen ing maygit kingakakit. Lawen tamo ing maygit kingakakit. Let us see beyond what our eyes can see. Aga nakaking metong recollection facilitator. Minsan kano mimiyayang recollection karing elementary students. So ining facilitator kinanawayang bond paper at ketang papilayta migdrawing yang matuling atuldik king libutad. So, ginamit yung pentel pen, nag-drawing yung circle, at dininaneng matuling, tuldik itang papel. Pepakit na kanuking klase. Nga na, class, nano mo yung akakityo, kanining papilayti. Nga na. May magtasla kanugamat, at agnanagnan lang migsalita, deng anak ka mga lati. Inipong tuldik, amatuling, ngara. Itapong black dot, ya po yung akakit me. Ngara. Nano pa, nga naning facilitator. Biglang may nayimik. At nga nanitang metong, alana po, nga na. Pero nga naning facilitator, atin pa, kalingwan niyang lawen, ing peka maulang dili. Kalingwan niyang lawen, itang peka importanting dili. Nano po, ngara. Ining papil, nga na. Ingakakit tamo, maralas ding tuldik ning biyetamo. Pero akakalingwan tala, ding mas maulaga. Wari makanyan tamo mo naman ning kay king biyetamo. Ding papansinan tamo, king aldol dong biyetamo, detang mga lating bage, detang dinat, detang tuldik king biyetamo. Akakit me, kasalanan ng asawa mo, akakit mo kamulangan ding anak mo, akakit mo la gagawan matsura ding siting mong bale, akakit mo yung kasiraning yato, ingkainan ning tao, samantalang akakalingwan talang lawen, ding mas malinis, mas malawak, mas maragula dake ning bage-bage. Akakalingwan talang lawan na king biyeta mo, dakal tang blessings, dakal tamong kalam,
dakal tamong tagumpe, dakal tamong saya, king biyetamo. Wa, king patingapon, mekad, metong oras, may bad trip ka. Pero 24 hours siya pa naman, ingaldo. Atin ka pa sigurong 23 hours. Banlawan mo, detang mga santing, amilyari king aldo. Kagising mo, pinyangkap na kang kapeng mamo, pigluto na kang amusal. Inyang sinakyakan jeep, papunta king obra, ne? Meging talasaw pla, inabot do rin kasiping mo itang bayad mo, king mag-drive. Ne? Kabuklat mo, akaras mo king opisina, ing gwardya makatiman niya, at biklat ning pasbol para keka, mag-good morning ya. Ne? Ing lalawen tamo mo maralas itang kasiran. Itang mga lating bage, ing tuldik, ding matuling ning biye tamo. Pero akakalingwan tamo na ing biye, marakalya pa pala, maragulya pa, itang malinis a papel, na ya ing peka mawulaga. Kapatading panahon ning Adbyento paganakaya ke katamo, lawen tala sana ding maygit kingakakit. E may lalampasan lawan ing mas maragul ng larawan ning kasalpantayanan o ning kapagmasusyan. Anya tandanan mo kapatad, ing panahong daratang, eya mo kabud tungkol karing regalo at aginaldo. Noon maygit tungkol ya king pamidakayanan ning lugod at sharing, pamidakayanan ning tao. So potang dininan da kang regalo ngayon ning Pasko, eya tungkol ketang maka-gift wrap a regalo, tungkol ya ketang lugod na ning tao, keka. Ing Paskong daratang eya kabud tungkol kareng dekorasyon, palamuti, kalupa dareng parol ding Christmas lights, noon may git tungkol ya king kwento na ning Belen. Na itang storya nga ita, metong yang istorya ning kapag masabala na ning Diyos, anya pigkalubne ing anak na king tao. Ing Paskong daratang eya kabud tungkol kang Jesus at king sabsaban. Noon tungkol ya kang Jesus at king kaligtasan. Ing Adbyento, eya mo kabud panauning kapanenayan. Noon igit panahon yang ating parasan, ating kapupuntalan. Kapatad, oy na sana, ing maging assignment tamo, ngayoning Domingo nga iti. As we are lighting the candle of hope, ining kandila ning kapanayan, maglalawi tamo kitang maygit na ngakakit ning mata. Let us hope for more and let us hope for the best. Niya pining assignment tamo, imbes na lawen tala, ding mga tsurang dapat daring mga taong makapaligid kay katamo, ing appreciate tamo itang legwanda, itang masanting karela. Ne? So lawen may kasiping mo, kaya rin ka opisina mo, kaya rin kay kang kaluguran, mareo bayo katang riban, na? Ating katang di natanga package at may luto ka labi, ne? Pansinan tamo itang masanting karela at aliwa itang matsura. Nya kapatad, ngayon pong bubuklat tayo yung bayong panahon ng Adbyento, ing panagkat ni nga pong Ginoo, manayang masaya at manayang makasadya. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo po ing kikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King Katlong Aldo, sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanangga. Amen. Magbante kayo, manatiling makagising, alang patugot manalangin, nga naning Ginoo,
king Ebanghelyo. Manalangin tang abe-abe kang Jesus. Aki katang Ginoo ban makapagsadya tamong mitmong kapanayan para king kayang panyatang libutad tamo. Katang manalangin Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para karing mabibye king takot, karing sa kunang makayarap king yato, baning Ginoo datang ya, at saupa na lang talakad, mitmong kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Para karing magdulap katapatan at katuliran, baning Ginoo datang ya, at dinanong kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Para karing mebihag king pamikasala, baning Ginoo datang ya, at antabayana nala, king dalaning katulirian, manalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Para karing magnasang kabanalan, baning Ginoo datang ya, at saupa na lang lalo pang sumulong, manalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Para kaya katamo, para karing kaya katang komunidad, at para karing sablang tao, baning Ginoo datang ya, at ituro na katamo mi biyebye, metong abye kalugod-lugod kaya, manalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kaya katamong kapasalamatan, iyuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamong miyango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo umekang lumakad kaya bemi. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, magbante kamit manalangin. Manano na sanang ing biyemi, isadyana naman ing panyatang ning kayang kayarian, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen.
Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, patanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuret ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ibaming miglalang, ibat king sablang pigkalub mo ke kami, darawon mi iting tinape at alak, samantalang susuywan da kangeni, tanggapan mo reting kekeng ayin, at antabayanan mo kami king kapamilataning pangako mong biye alanangga. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu mantabay ake kayo, At keka antimure, yat na yoring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa Diyos kingalanangga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Inyang mapagkumbabayang may kisaot kay kami, anting tao, ti paranay tang binalak mo kanitapang minuna, at biklat ne para kay kami, ing dalan pa turo king kaligtasan. Ngeni panayan mi itangaldo potang i Kristong ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging ke kami sana itang kaligtasan na pengakuna, ang ngeni panenayan mi king metmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi, ingke kang ligaya. Katas, kataasan, Hosanna, Hosanna, king kakatas, kataasan. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ning meto ngayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dali se daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. O iba, pag amuamumi, palukob at pabanalan mo lang, king ambuning kekang espiritu, reting ayin adaralamit darawon keka, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi bayo mi pagtaksilan, kinuane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne, at dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana. Kuananye iti, ikongan at kananye, iting kana kong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuane ing kalis, pasibayo yang pes salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana,
kuanan niya iti. Ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakondaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, bilang pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo Maria, at datang yapay Kristo, ing kawakasan ning datang yapay Kristo, ing kawakasan ning Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, kami ngabos ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadarahon miya keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag-amuamu mi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Pauli ning kamatayana, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo, king ikaming misulo-sulo, king kayang katawan at daya. Mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang dawon keka, at papalyariya na kaming merakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilanman birhen ay duning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ding maligayang martires, kambe ng San Fernando at San Judas Tadeo, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasopan na lang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambening ke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding ke kaming Obispo, yamong piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning ke kang anak. Oy ba, pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad, arapan mo. Pulungan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming miyango nabiye. At ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Mit mong kapanayan king puso,
Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Ipami at yubanwa, isamban niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, lipamintuan ng loob mo. Ketiking yato at king banwa, lipamintuan ng loob mo. Ing kakanan ni King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, lingsa nami ke ka, anting pamamata, wag mi, kareng ni kasala ke kami, emo ke ipay, saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ipa, ing anak mo ing ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Emo sa babalikdan, dingke kaming pamagkulang at kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At kaya ka antimurin. pakit tamong ini, may kakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay Kapayapan po, Peace Ama. be with you. Peace be with you. By the this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and your love and mercy, I eat your body and drink your blood. May bring you not condemnation, but health of mind and body. Tulungan mo kami, Cordero ng Diyos, kami lalako, king kasalanan ninyato. Cordero ng Diyos, kasalanan ninyato. Ibiemo ke kami ing kapayapan. Ibiemo ke kami ing kapayapan. Ibiemo ke kami ing kapayapan. Kaluguran kong kapatad nyo, Jesus, ing Kordero ng Diyos,
ingke katang kapanayan, ingke katang pagasa, papalad tang mayayawos, kingapuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat yig kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy pamanano na sanang iting pamakinabang, ituro na keng lugod king kayarian banwa, ingkayang pangako at kapanayan, antabayana na kesa na king kekeng dalan ketiato, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo saguli. Announcement. This year, we commemorate the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary on December 9, Monday, instead of December 8, which falls on a Sunday. In preparation for this, the parish shall hold a triduum for this solemnity on December 4, 5, and 6, that is Wednesday, Thursday, and Friday. The schedule is as follows: 5:45 p.m., Holy Rosary; 6:10 p.m., Triduum Prayer; and 6:30 p.m., Holy Mass. We shall have the regular 6:30 p.m. anticipated Mass on Saturday, December 7, and regular Sunday Masses on December 8. On December 9, Monday, the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, we shall have 2 Masses at 7:30 a.m., which is in Kapampangan, and 6:30 p.m. in English. Salamat po. Talakad tapo para king talwing bendisyon at panalangin. Inginu mantabeya ke kayo, At keka antimurin. idu ko yoring buntukyo para king masusing bendisyon. Panwalan yu kinging anak ning Dios, misan di natangya ke katamo, panayan ning datang pasibayo. Manano na sanang king panyatang na, idala na ke kayo ing sala ning kayang kabanalan, at ing bendisyon na pagdala na kong katimawan. Amen. Manano na sanang ing Diyos gawa na kong matatag king kasalpantayanan, masaya king kapanenayan at alangsawang lulugod, karing sablangaldo ning biyeyo. Amen. Magsadya kayo at magsaya, uling ing kekatang talapagligtas, may kisawot iya kekatamo, anting metong ataw. Potang datang yang pasibayo, mitmon ligaya, ablasanan ako sanang biye, alananga. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, ingana kating banal ay Espiritu. Amen. Ing kekatang misa, mayarine, ume kayo, king kapanayan, kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos.